Soviet Union hun aliama khothlang ramte el theiturle capitalist khingep communist ram lian ber ni turin China aron indin chawa thilsiam chualama pheichuan anni aya khovel opne hi anla omkher lowang athra bera tanga acheber thlengin enkima made in China tivek kane mase hetiang din mun hi kumsang khajakwa somkwa chawa chi khan athleng thei thunga chumi ma chuan khovela ramre theizinga chiartel anlo ni to thin tunruma hian ramro puini tura China indin chhodan le an har satna to te atho khatna tan kantar langdon ane kumsang khajakwa somkwa China hian rampona anbung rasiam chuate anthon chuak na satran le chawa kumsang ni pakhat aronin her chuameu chuan annia ya thilsiam lama khovela tho hlok anom tolo ati theya anram sum le pai hausakna po hemikum hian za pakwa borvelin apung ngalane kumsang ni sompalia khan thil leilam kai hnoibi ka US chu khovela economy lian ber ni na anlo chu sak to boka tuna pheichuan khovela ram hausa le thil ti theiber te jinga mi hania a hoina lama pianga khovel a hoive ta zel ti thei turane kumsang khajakwa somsari chowa kha chuan China hi alare thei hle anram per capita income chu dollar za somnga panga borvel chau ania ram hausa chu soilo ram re theitia soi turane China hi Han dynasty hunlai BC zahni parukle AD zahni somni inkara tanga Ming hunlai AD sangkhaja thum somsari pakhat le sangkhajali somthum pathum minkara Asia rama sumdo na mun pui aloni to thina Central Asia le Middle East chu khovela sumdo na kalkong upaber Silk Road mangin anlo thlun zom to thina ne Ming hunlai hian tuipuya veiwa anjing tran boka anlong captain mingthang zeng hovin Africa Arabia India le Asia chim chakte chu anlo tlo po to ne kumsang khajakwa chawa khan ansum do na khopui Shanghai phei chu khochak lam Paris ania anlo ti hial to thina aram azawin a hausa boxia khothlang ba ka khochak lama namthil ti thei Japanese te chuan optumin anbeide ureng ani kha hetiang hun la hian China chu sumdo na Asia rama afong cheltu tak tak ania mase kumsang khajakwa somli pakwa chu chu ti chiat anita ne hemikum hian an chairman soikum khwa to tur Mao Zedong chuan thunei na chelin communist in kai hroina chu China hian aron choluta sumdo na lama anro puina chu capitalist le imperialist te ti dana ni tin an hnual suata khovelin sumdon ton na tangin anin hnuk dok tabokane ramdang mi munhma le thil nei te chu sarkarin halak sakba ka ramdang company te chuan China hi an chua sana sumdon na hi Soviet Union ba ka Europe marlam nen kumsang khajakwa somnga khan ankalpui de uberane mase kumsang khajakwa somruk chawa China le Soviet Union chu anin threnta tila adikberome communist ram veve lom kan ni tia anin thurwal na chu atop ta in tawdel lo China hi anre theizui ta hle US phei chuan kumsang khajakwa somnga tanga kumsang khajakwa somsari thleng khan China nen sumdo na hi mumal takin aneimi alawane Soviet Union nena anin thren nu hian an hruaitu Mao Zedong chuan kongenkima China chu ain tawdel turani tin economy kalpui dan tur chu aduangta an rambung sang te po in tawdel anni turani tin mun sang-sanga thilsiam chuana mun andin ta thlua maya thirbi ka phei chuan khovela athar chuak tamber nian tum hle kumnga chunga tan masona tura ruah manna an siam thin voi khatna thilsiam chuana lama hian ma an son hlea atho hina Great Leap Forward masona azwana zuange mai chu an chiat pui ta hle thungane herwa manna hi kumsang khajakwa somnga pariata tanga kumsang khajakwa somruk pahni chunga kalpui tura tinia lo nei tu te chu akhomin khotlang pakhat tangin anom tira eile in turte anin trom tirane he Great Leap Forward ruah manna fu lo le khwarel chiatna in cho pol chuan trampui mit hi aron ring chuaka mi makta duai somthum borvel an thi phane he tram hi za a somthum chu khwarel chiatna wangani antia China a lo nei tu te in ngana Yellow River liante khokheng le ruwa tuimu mal lo wangte hania za somsari chu mi hring siam chop
an ramin tawdel tura malak na le ruah manna omsa an kalpui dan fu lo wanga ni tin mithiam te chuan an soi thina ne tram lai hian ril trama khopa khata mihring nuai tel kar khathil thuwa an thi te anu nau te sa eita te le sarkar hne na eitur tlem te an chhun du lo wanga nungchunga an phum tak te po soi tur anoma khovela mihring siam chop chiat na chuan anasa berni tura ngayane Great Leap Forward an ruam manna chuan thingtlang khuwa te po industry lama an mani in tawdelin midang ngai lovin anom turani tinia chulam chu kan lo buai pui bi kange tiang chi hi capitalist kal phunga ngain communistan ahim lova an hnual suatane heng thil siam chuan a hmun te hi an thlin lo tur an bituk sakin an ram an hausak dan le thil hrang hrang awangin in tawdel thei ani silova ramdang mamolova antumna chu hlen chhuwa thei hani talo ramdang nen insum don ton na an kalpui lo wang hian thiamna changkang jok an cholut lova maso na in nung tollam an pantama ma jok bokane kumsang khazakwa somnga chowa hian ramdangin an rama sum don na an ron khoina foreign investment chu andang chatvek boka an mamo ngoi ngoi te chau lalu turin thil thon chhuwa an nei bokane kumsang khazakwa somsari pariata khan China in bungrua thon chhuwa hlujong chu dollar tluk leding on sari manhu borvel hania tuna an thon chhuwa hlujong atanga chhut phei chuan za a BL point pathum vel or ane khovel atanga anin khar khip awang hian mihring nun chu anol puin a hreom hle mi pakhat sumde chhuazat phei chu ramza somthum pathum zinga za somthum pakhat na ani theya an hnuaya hian Guinea Bissau le Nepal te chau anomane kumsang khazakwa somsari paruka China tlo tu pakhat soidan chuan mi pathren khat chuan kongren chu voi ni anve chuak thina an tok tur an siam chuak velo mihring mamole thil tangkai chu anin dailo mane tina soi China chu ramre thei ber te zinga mi hania North Korea poin an o ngai lo an ni man hial hane Communist ril rute takmaya ramkai hruaitu Mao Zedong chu kumsang khazakwa somsari paruka khan athia China chuan ama thak tu dengziau pinga hnuaya ma anson zui ta ngala in tawdel tura ram chunga in sorbing le ramdang hnual suat vek chu thil thei anilova thiamna le khol changkang jok te anmamo ti hria kumsang khazakwa somsari pariat December tha CCP Central Committee chuan China chu ramdang ta na in hongzo ka akal theina turin ruah manna an siam ta ne economy ti thatur hian China chu economic zone palia an then rang top maya an ram chimlam Hong Kong Borwell chu ramdang company te ron luna tan hongin bungrothon chuana tur ani ngal dona chungsum dona hmun pui chu Guangdong province a Shenzhen khopui ang te hi anni chhozui ta ne hetiang la hian US Japan le Europe rama company rang te chuan anthil siam chuana hmun bun na tur thar an lo dap ve mek boka Hong Kong South Korea le Taiwan te chu thil siam chuana hmun puya hian an lo hmang to thina ma se na thok hlo asan tak zela wangin an bungra siam chua chu a hlok talova foreign investment atana in hong ramdang an mel zui ta ne India phei chu hemikonga hian ala fek fon hle ramdang company te chu anlu ala phal lo bur mayane China ro foreign investment atan hian a in hong chia a in hon hun hi afu boka kumsom thume ma chung lekin khovela thil siam chuana hmun pui an ni zui theita ne company rang chuan Hong Kong kalpelin China ramri chu an kanta a tlomzo ka bungrua an siam chua theimia wawangin tun thlengin athil siam chua chu khovelin nga na anita a eng company poin an bungrua reng chu China hian an siam tir ta deuh vek boka kumsang ni paruka khan heng ramdang company thil siam chua za somruk chu China kut chua kaneya kanrama kan lo siam ve tonge tin US le India te po hantrang thin ma se tun thlengin za somli pathum vel chu China kut chuak alanita fan thawane China mi puite hian lotlem zo ka tho po an threilova anram poisa hlutna la chu asan lo theidan turang berin an khuwa khirtlat boka kumsang ni pakwa ngei po khan dollar laka a hlutna chu sarkarin alo pot niam to US nen anin khak deuh nge ani kha
an poisa hi sarkarin athunun mi awawangin a hlutna po aduangin athunun thei ta thina ne an thil siam chuaman hi dollara chantir phei chuan tlem te ani awangin thil siam chua tur nei company te tan chuan an ram chu a thlan naom berane an rama sumle pai ron lut hi ani lam la hian an lo hmang thiam na samai tual chung ti changtlun na tan te zirna le infrastructure bun na tan te an hmanga mi puinol pui khosak po asan chho pha hle zirna le thiam na lama tran an lak zui tak nuwa phei chuan ramdang company ta na thil siam chuak tu an ni satlia tolova khovela company lian alibaba te chu china tang hian aron chuak ta electronics lama phei chuan khovela company lian berber omna ani tran der to ne 5G chungchanga US chuan China company Huawei chu akut chuak manglo turin athurwal pui ramte kumsang hi som pakua khan min atum ngot peka mase Huawei tel lo hian kan 5G theidon lo tin US rotna hi anpom theilo thunga electronics lama khovel ta na China poi mozia chu hetatang hian achiang mai ome heti lai hian thil siam chuana mantlom chu tunhaya China tang hian Bangladesh Vietnam le Cambodia baka mundanga te a in son tran to hengrama hian thom no in chung bungrwa le no panglom te chu an siam chuak na satawiawa mase China hian thiam na sang jok manga siam ngai chi electronics le khol dang chu ala siam chuak nem em thungane Chinese company sang te chuan khovel ramdanga company te a investment in anin rol tran ta boka kumsan hi sompanga khan China company te investment hluzong hi dollar tluk le ding on za akai phatawa thil siam chuak tu anni satlia tolova kongrang ranga afong chel tu ani chhota me ka made in China tin ziana sapram company te ku chuak kan leirwal hian an company ya vek chuan Chinese company te ngei po anin rol thuk viau to don tinane tuna chuan China chu khovela ramro pui US nena innek tham halonita a ral thuam lama atlan chhodan le technology an man tangkai dan te chu atho hina kanla soile tura dataila ramro pui ni tura an kalkonga hian mi pui su khe kadang lamin an tuar ve hle ti ro chu hriat tel a thome China ramin thak danglam dana hian mi pui su khlek danglam hlok na chu pahni awma kumsang khazakwa somruk paruka khan Mao Zedong chuan cultural revolution puanga communist ngai dan ni lo zong nual suat na ne Chinese Communist Party mi le sa tengei po ankal phung kala puin then thiang hlim haneya mitam takin annun na hanla thingtlang kil khor bera po in o khlum le turei ta te po anomane kumsang khazakwa somsari paruka Mao Zedonga hathi khan cultural revolution a aphu sazual te chuan an hruai tu thar hlavin anin ti hlum le a ma se denga hian in then faya in economy lam atui pui ta hlau ani kha anram economy ron thata le chaktaka ma ason kara hian mason nei ro chu arwal khai lo thunga eruk na po buai pui tham khopin anasane kumsan hi som pania Xi Jinping an thu nei na achel chi khan mani nun na lak run pui chu atho thumna tan athleng le ne cultural revolution atang khan China hian dan chu khautak koma se athei deuten anduangangin ansoi danglam tamai mai nina langa dan chu in nga na atling phalova chu wangin sarkar hroi tu challang tak an chuya wanga in ti hlumta te po anom phane communist ram ani hnuwa hian mani chawin ngai sakna individualism communism epche chu anasa hlebok hei hi great leap forward le cultural revolution te hrin chua kha ani tawme China chuan chungkwa hi masa ngatanga ngai poimo aloni to thina nupa in kara inri nomlo sanna te phei chu thil thiang lo topanga ngai thrin hane mase cultural revolution khan chu aron ti cheta an mi do tele an lam trang in nei polna chuan nupui te chu an pasalte phatsan tura ti luite an hial thina ne economy lama mason na aron thlenga mani in ngai sakna ana satak zia chu aron langchiang hle inrin nomlo sanna te chu hausate na chi khat tani to kumsang khazakwa somriat pakwa Tiananmen Square sarkar du lo lantir nang te kha aom tongai lo mani trang ma chau hain anwar to mir theizok te tan zirnaina seat hausak chu mi hausa hovin handau dala
an society hi anin rel bol na fu tok lo hian atuar ta hle ne an ram economy thang hi thingtlang lamin an buai pha hle bok khopuya mihring an pemlu zungzunga thingtlang khoram ta han nga hle lo nei tu te chuan lo nei han du to lova thil siam chualam na thon du to khopui dai fema lo nei na hmun te po sarkarin thil siam chuana hmuna tan tele chena ina tan te alata zel boka chena in sang pui pui an sak nuwa phei chuan mire theitan luangam lo khopin in luaman ato ta thina ne thingtlang atanga khopuya lu te hi atifu deuh te chu an mani in hian zong theya teiro lai tamai mai tele poisa khelna an nei zong zong chan ta te po an tam hle heiba ka hian thil siam chuana hmun te po an bang chuang lo aman tlom turin anin tlan siak na sa hle entirnatan ian nia siam chua thei chu ian nga a hral turom ta se company dangin ian ni le chan vein kan ron siam sakang cheu tin an ron lualan ta thil man chu tlo ma se a hlok na atle mi awangin na thok te chuan hlo an nei mu mal ta lo thina hei hi thil siam chuana hmuna thok te chuan an tuar hle ane apumpuya khovela economy lian ber pahni na nitura China ram thandan hi mi zongjongin an chorlova hausa te chu kumkho a rethei to ngai lo turte anilain rethei te ro chu an la rethei chhun zom zela communism in atumber clear ranna omlova mi hring chen na ram siam chu maso na hian a hlatir ve tual tual ti na ani bokane